Индюк дейді. Ассалаумағалейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Соқлуктабыз достор. Мынакей. Торпоктор тартып көргөзөм бул чыгарышта. Бүгүн 6 декабрь 2025 жыл. Чебулсу Соқлук району, Соқлук мал базары. Куйларды, койлорду жана жылкылар тарттык. Каналга кирип көрсөңүздөр болот. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48 ондай музоодон баштадык анда. Шеф, канча музо? 50 миң. Порода швейц окшойт. А бу индюк канча индюк? Я. Индюктун баасы жок. Бу швейц. Эркек торпогун 50 миң. Канча айлык бул эми? 20 күнден ашты. 20 күнден ашыптыр. Оны тарт. Аңгусты тарт. Так, кызыл аңгус экен, а? Кызыл аңгус. Мына канча айлык? 2 бербе. 3,5 ай болду. 3,5 ай? 3,5 ай болду. Сүткө тоюптур бул. Мына 62. Мужик эркек. Бучок. 65ке берем. 65 миң дейт мына. 62 берди. Россияны bunu. Ha? Россияны уйлары. Аңгус. Жок, искусственный толгон да бар. Искусственный. Аңгус дейт. 65 миң сом. 3 айлык экен. Булар канча шеф? Мы уже подходили, брат. Другой же я. А? Другой же я. 47 просим. По 47, да? А сколько мест? 6. 6. Бычки, телочки. Девочки, ургач. Ургач. И... Ургач. Ургачлар екен. 1, 2, 3, 4, 5 баш. Где ты? 47. Мынаки. Так, молар. Жигит канча сурайсың буга? Я, Канча сурайсың? 52'de. 52. Ургач эркектер? Эркектер екен достор. Мына 52 миңден. Шеф, канча булар? Жа алдыңыздар. Сатылабы? Канчадан? 58'de. 46'dan satıyoruz. Ya 58'de. О, 65 жаш, а? Сүттен чыкты бул? Ертең кетіп 20 gün. 20 күн. Мына. Оны караңыздар. 60. Олар канча дедиңиз? 40. Мында болгон торпок. Эркекке ургач. Канча экен ушул ала торпок? Uşu alatolog torbak 57. Ала бука. Бука? Мына ала бука 57 миң дейт. Бул Amerikanski. бутукол узун экен бул. Мына сүткө тоюптур. Тойгоз керек дагычы. Kötetki toygun. Көрүнбөйт, мага көрүнүп турат. 57 миң. Канча берди буга бала? No bala 50 verdi, kapşon bala. Бердиңиздер бу. Бутукол узун экен. Эркек. Американка. О, симентал. О, канча экен бул? О. Я. 45. Эркек торпок, а? Мына. 45. Кичинекей эркек торпок 45. Шеф, өткүнөй. О, канча бул? 68'den. 68 байке булар. Эркек ургачылар? Бар эркекпе. Канча айлык эми точнас? Точнас канча айлыктар? Bular 5 aylık, 6 aylık. 5-6 айлыктар мына эркек торпоктор. 68 дейт. О, ургачыбы? Ургач швейц экен, мал кыла турган экен бу. Энч кылып бере турган 53 миң сом дейт. Көрдүңүздөрбү? Акыл анда, бактылуу болуңуз. Ya bular kimdeki şef? Kancadan bular? 50 ming kuruk. Urgaçlar ha? Büt bar urgaç. 4-5 aylıklar. Buna 4-5 aylıktır 53'ten dep suraltıra. Kevi var da bularda. Sizlerde bağlar kanday, bizde kanday eken oy pikirlerdi kommentarida kaldırыңыздар dostlar. Qaysi yerden көрүp atsanızlar. O kancadan mı torpak? 50 ming. Urgaç erkek? Urgaçı. Poroda Şvets. Kança aylık bu lan? 5 aylık. Çoğun uy bola turgan eken bu. Gileygen uy bola eken. Çoğun da emas. Gördüңүздөр?
Так, o erkek torpaqlar. Qanchadan erkek torpaqlar? Erkek taraftar 67 net. 67 mingden deydi dostlar. Buna 6-7 aylıklar mı? 6-7 aylık. Moşlu. Ne degen lala parada? Bilmeyim. Lala dedin o. Ana Şveç parada. O çoңdor qanday var? Qanchadan? Var nesi жоқ ekan. Aleykum assalom. Atın kime? Sen Qaqtan keldin? Jeremy. Sokuktan Soquluqdan ne alıp keldin? işte gel. Bayağı mal alayın dedin be. O. Молодец, Hüseyin. Erterek alasın hem. Olar qanchadan ekan? Ha, 75 tane. Mına. Qancha aylık erkek torpaqlar? 6 aylıklar deydi dostlar. Gördünüzler? Hüseyin aytadi, Hüseyin. Mına ke. Urgaçı ekan bunlar. Erkek dedik. 75 tane deydi. O qancha ekan? Şereli okşaydı ha bunlar. He, şereli. Aleyküm assalam, aleyküm. Bunlar kuruk 78'den sırada. Kuruk 78. Bunlar erkek ha? Erkekler. O paroda şereli. Şveç. Markalar bayağı okşaydı. Alatov. Обычный. Bunların numarini kaldırmayız. Aja kaldırasın. 772 mene. 772 89 89 21 21. 21. Dostlar çalasızlar mı? Bunlar da var, bunlar da var. Kana, urgaçlar da var mı? Urgaçı, tavan erkek. Urgaçlar, erkekler de var eken dostlar. 1 2 3 4 Bunların bağısı kaçıdan? 8 baş erkek. 8 var. 67'de. 67. Kim olur? Kemiği bolu. Dastavkan uyuşturası? Uyuşturavaz ha. Uyuşturavız deydi dostlarına. Çala öğretsinler. Ya bunlarda kancanan deydi. Oyakta жүрөйүн. Bunların neyisi yok. Sodanızı versin şef. Yaxşı sadınız. Tak, dal şökettik. Şveç erkek torpağı ekan. Kancha ekan bu? Şuisi 67'den. 67 ming. Kemiği var. Var. Ekoten erkek. Ekoten erkek. Torpaqlar 67 ming. Dostlar çalasızlar. Bu alabuqa mı? Yok. Urgaçı qancha? 50'den sırada. 50 ming. Jo'dan urgaçlar ha? 50 mingden deydi. Tabii şunday bağlam. O çoңdor qancha ekan? Çoң buqalar. Bu alabuqa qancha var ekan? 70 ming so'm. Paroda sizlar qaqda var ekan. Menda bir o'tiradi. Çoң Şveç. Bu Şveç qancha ekan? Sizlardiki? Tak, bunun neyisi yo'q ekan. Qancha şef o Şveç? 150 deydilar. 10 aylık. Oho, jaş ekan. Sütke toyuptur. 10 aylık erkek torpaq. 150 ming so'm. Qancha ekan bu? Belgi. Kimniki? Sizniki emasmi? Yok bizde emas. Erkek torpaq. Şveç. Wow, bıçaklar sizniki mi? O sırtmalar mı? Bunlar qanchadan? 110'dan sırada. 110. Yaşları qanday var? 1,5 yaşlar. Paltaraşkalar. Bulardı arıqıra ekan, jemge kirgize turgan ekan ha. Bular hajak ol жүрүp keldi de уже. Mına. Bular qanchadan? Kuruk 110'dan sırada. 110. Oho, mına. Buna muqalar. Bular semizrek ekan. Var rozniца var mı bular? Bir-birden. Номерін айтып қойып çalып Жақсы, бұны қараңыздар мына. Жемге байлай тұрған екен да, көрдіңіздер. Құна мұқа. Ондай олған мұқалар. Номерді айтыңыз анда. 0700 менен 0700 82 82 68 68 62 бұл 62. Çalsın. WhatsApp жоқ бұда. Bu da WhatsApp жоқ. WhatsApp номерді айтыңыз да. WhatsApp российский. Российский? Айтыңыз. 79 89 917 89 17 903 37 96
903 37 36. Şu yerde olur. Çalasызlar. Мынакта екі чоң бұқа тұрады, мына қараңыздар мына. Біреу ала, біреу қара екен. Азыр борамыз. А бұл бұқалар қаншадан отыр? Алар құнажындар екен. Қазақстан. Қазақстан екен құнажын. Казахский белоголовый деп қояды ле орысшылар. Қазақ ақбаштар. О, құнажын қанша екен бұл? Bunu 220 bin dolar. 220 bin. O belgesi kimdeki? Neyisi yok. 160. Neyisi yok ya bro. 160 bin sıra attır bu. O bıçak kancak ya şef? 115. 115 bin. Bunun suçu? 70. 70. Біреуін тоқыл, башы чоң екен мұнда. Мындай, ортада қанша? 50. 50. О, башы чоңның жашы қандай? Өз тартамыз. А шеф? Есть. Келет. Есі жоқ. Оныңғын бұқа. О, ала бұқа қанша шеф? 58 bin. Мынай 58 bin. Bunlar erkekler mi şef? Kancadan? 75 bin deydi. 6-7 aylık primерно. O kunajınlar kancadan? Satıldı 70 bin. 70'ten ketdi. Buna 70 binden satılıp dururlar. Ketip. Onlar da koşulgan da. Buna. O kunajınlar. Ketiptir. Şef kançadan sırayısı var? 80 bin. 80 bin. Paltaraşka bir yaş. Taşrasını bilmeyiz ha. Onu gördünüz var. 80 bin sondan. Kemiği var. Bu Allah kunajın kança şef? Şef bu kavu? 77 kunan eme topuk. Torpak 77 bin. Urgaçı da? Urgaçı. Sütlü uydum balası. Süt bağıtındağı. Sütlü uydum balası eken 77 bin. Так, ayakta bir çoğun buqalardan körüp geleyik. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. O buqalar. O simental kimdeki? Kança bu? 150 mi buna? 150. O şu kimdeki? Bunu kança deyik? Kemi var 300 bin son. 250 gör vermeye. Bu 3 yaş kadar mı? Bak 4 yaş ekan. Gördünüzler mi? Boyu 1.65 yukarıda. 1.60. 300 bin son. Şunday bağlar. Maqtan çıqabız bundan keyin çöpleri tartib ko'rgazamiz dostlar. Çöp pazar. O Şvets kimdeki Şvets? Qancha? 140 bin. Bir yaş oldu bollak be. Olup kaldı. Bunusça? 120 bunusu da. Şvetsler. O kapkara torpak kança şef? 90 bin. Erkek. Erkek torpak 90 bin. O kunajın kança şef? Sizdeki emas be? Bak bunun neyisi yok. Kunajının neyisi yok. O erkek torpaklar kançadan şef? 80 bin. Assalamu alaikum. Qanday şef? 80 bin deydim ben. Oğlar kançadan? 90? Bunlar ki Şvetsler. 90 bin. Bunusu da 90 mı? Bunlar ne parada? Parada Şvets erkek torpaklar bunlar. Şunday bu. Bu urgaç kança gel urgaç bu? Kança bu? Ya. 65 bin son deydim. 6-7 aylık torpak. Bu torpaklar kança gel? 80 bin. 80 bin. Urgaçları 4 baş. Dostlar 80 bin. Bir yaş oldu bollak mı? Bir yaş arı. Bu torpaklar dostlar. Gördünüzler mi? O bilgi eskindeki. Kança bu? 200 be. Kança aylık bu lan? 7 aylık.
7 айлық Белгейс порода еркек. 200 мың сом. Онда оған. О, ургачылар кімдікі екен? Меники. Сіздікі? Бұлар бір жастар ғой, демже палтарашка ғой? Палтарашка, мына. Bir 2 ай жеңде қармаса мощный болады бұлар. Мощный болып шығады. Бағасы қаншадан? 75 деп атам түшіп берем. 75 мың деймін да. Достар, түшіп берем дейді. Бұлардан қанша баш бар? 5 үй. 5 үй. Так, бұлардың номерін қалтырасыз ба? Айтыңыз. 502 0502 82 88 82. 82 88 82. Достар, çolastар мына құнажындар. Саудаңыз берсін, шеф. Жақсы сатыңыз. Bu ала торпақ қанша екен? 100 мың. Erkek емес, urgaç. Так, ушундай бағалар достар. Biz videonu аяқтаймыз. Ембектен чөп тартамыз. Лайкты басып қолдаңыздар, каналға талғанын ұмытпаңыздар.